Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjasliang Rupa Premium Meghalaya Net Foodish Ordar mapi Nginwan ramangi Hakerdob ying jongpi Khadc Autonomous District Council kala Pyndem hakmat ke jingdawa jingi Paidbah jingi arpuili ke Shnong ki bahap hapo ki lightly polling station kata ka mistay kalang dongdai ber ka mausmai ki brayeng persya ke jing penkendria jingi district council na Mawshynrut constituency sharam rajurngam constituency ke jing penbet thamai I constituency dangshan Deputy Chief Executive Member Jaga Council Bak Pencingan NCM Ulong Baya ke Negarai on Seshim Hakadorba Jaga Ying Dorba Tawan ke KHADC ke Bansar Langshan. Kaduan do kajing tho ana kaliang Joint Action Committee jong kitu ki arpoi tili ki Shnong bahap ki lai tili ki pong station kaba ki kwa bala kumnu ban ra biang na po ramrai sha Mawshynrut constituency ya kapor bang ya kendo igini ki rangba ngila ong bala kumnu ngil sa place ka executive committee ka Shnong ka jisno jong executive committee bada kalian jungi ka committee mentan ngila rai ban recommend ya kani ka dorba ka salong ka Shnong pade ka jisno jong ka dorba kata kolong itu ki arbo di Shnong balai tili ki police station bangat ka ramrai jengam konstitusi nuan ra biang sha Mawshynrut Dagawai, aru kadang gawai ke Shnong, Bangla Sopi, kaba haba po ka Mairang, baru Jakarta, jadi kadang ngejing kuat juga Paidbah, baru gunung baru pandab yang sepo. So yang kata aru nya ke itu bilang akan nikah, propose amendment itu ni. Jika ni nak isi mentang gila, menjul panggil sarah nikah berbar. Kan kita, ini kita kiwi bill di badang payment kan, menjadi mau yang simship. Antara nujri, sobar, ini yang bersama dengan lapan pindah pulih kepala, ini apa malah ini kan terbaik.